Сывыл Сунадов. Эбе Виталий Мердеев Мадаквива там школда физкультура учителі болса ішледі. 2020 жылдан ба школда регионзен хушинде чаваш кережеве енебе амурду ергелезе иктезе бурадып. Чаваш телги анне телгидезе жутладып. Пужы вағытыра ебі совозем тергаладып. Паян сире шак совозенден икішне булаза барашын. Тван телхе, тван самах, мендери эзе буян, чуваш телхи, себеш хавас, шаранат ульян даян. Тван телхе, тван самах, азымра эзе ялан, чуваш саси, джын юмах, хитре юруба бірдан. Тван телхе, тван самах, эмрех ес пултаван, аксеріп удумба шабах, малалла удас тесан. Тван телхе, тван самах, онучу сунап сана, тити хаклы манжын чынах, ескана анлан жавна. Терем юрри, чывашла юры юрладып, хаваспах еп юратса, чываша унда ырладып, эстен булыжын савза. Хитре себес яңгыс юры, сарлат ери давра, мәжиден калам жы урық, эбі хамын юрыра. Чываш халық пиде сиріп, шамжын тавақ сана, пур хуйха суйхада сиріп, юрым эп санбагына. Шамрық можыр ошын кулдыр, сиктерне чух адине, чываш ехе сывын килдір, шагы сюды кәндене. Тавда бұш пұрнене.